سلاف وريس تماشاوان هجا د برنامه کردی هند دبم دا ام ایرو جیل پیشبری ونه تماشاوان هجا امی دوی در ساخودا لسر جیناوان بسکنن لسر جورین جیناوا مجاره مدنیوی دما بو امی جویدره بردوام کن تماشاوان هجا خوندکاری ما هون جیب خیراتن چاونه باشی سپاس سر چاباتن مگو چه مگو امیل سر جورین جیناوان بسکنن برین هاجی ما چند جوره دیتبون امین حال سر جیناوین بربهوین بسکنن جیناوین بربهوین بله ما گفته بود چه جیناف است خواهیم دیسه بنویسیم دست بکیده جیناف ما گفت کردی زمیر yani zamir bir Türkiye cinav bu kurdiye cinav ما gerek جوره وادیتن یک کسانه مدیتن یه وگروک مدیتن والحاصل ما gerek دین امین هاج سر جناوین بربهوین جناوی ویجی بلیه جناوی جبل کتی نشاندن بربهوین بربهوین yani نزدیک هف دکی yani جدید تشتاب هف گرید ده تکیلی آوان نشانده ده بربهف مثلا بچه برب من دوره برب من ده چه yani baski mi de aliye mi de ne bileyim بربهویجی و معنی ده yani دو تشتا yani دو کسا به هف گرید ده علاقه و تکیلی و به هف رچید کن مثلا ما گوشم بچن بر من وره برب من وره انجی برب داره وهره yani نزدیک به baski وهره جناوین بربهویجی دنابرا دو تشتاندا انجی دو کساندا تکیلی علاقه چید کن افناجی ده پیون yani الهرم که یک بلکه الهرم دیجی یک تیب کارانین چنه او هف و ایک اف هر دو پیون اف هر دو پیو جوارد بیجن جناوین بربهوین بله وقت چه مثلا بیجن او اسمام هفن بله اسمام چیه کره مام کره آپی کرامن ام جوارد بیجن اسمام پس معنا گرگه زاروکه پس بله او اسمام هفن yani چیه لویدری او دو کسن هری کیم نه yani كتبيجي اف چنابه يعني يك تاني ده بربهوين ده چنابه محقق دوي يكي زياده تربن او چندن ددو انجي جدوان زياده ترن بلكي صد جيبن او بسمامي هفن يعني اف و اف دو كاس دو شخص شي هفن بسمامي هفن يعني او بسمامي ويا او جي بسمامي ويا يعني هر دق جي علاقه وان بهفن بشكل جريدا يعني هر يك جبو يكي چبه او دي جبو وي او انجي ان بيجن چه ام گنديه هفن ام گندیه هفن ام کینه ان از و احمد از و ت از و او يعني محقق دكسن يعني از گندیه ویمه او جی گندیه منه نه گندی وزانن چیه گندی یکو دعینی گندی ده يعني انها جاند معناه ك نینی ده تیب کارانی يعني جبوی کسین نزان لبراسی او نه پیوک خوشه گندی او انسانی کل گند دجین وقتی ام زاروک بن امو براخب هفتشون جيم تقول نبرة هفجي بنون جندية هفن يعني علاقة كوا يعني محقق علاقة كوا هيا قالك ونهج هفدو حسبك بلى ام جندية هفن يعني محقق دكسن ام انجي ام بيجن شيء ام هفالي هفن ام هفالي هفن بلى لفيدري دكسن ليسا يك هفالي ويا أبيدي عين هفالي كسي يعني هر دكجي هفالي هفن بله يعني جي كرم كه ام جيراني هفن ام جيراني هفن بله ام جيراني هفن بله الفيدرجي هري كم دكه سنه ام جيراني هفن يعني تجينارين وي او جيراني تي الهرم لاج بيجن جينار جينار بله مجا باقي درس ابوري دجي ما قلتبو ر و ن جه دگوهرن نه yani جوهرن دوجین متاتس زمان دوجین yani دو دنگ در دو بدنگ جهه هفدو دگوهرن وکیدی درگستیه دجی هبو و پیو کدیج هبون هنر بیرم دگرک پیواده اف چه دبی بله مگو چه مگو افنا دو پیون دو جنابه تنه هنه دو میناک هنه یک جه مگو هف یک جه مگو ایک yani هف ام کارن بیجن لحمی هرمی کردان تب کارانین بکی yani بپرانه اللي إيك أم كارم بيجن بهتر لآلية هكارية يجوا لميرجي
وهناك يجي الآلية عراقي يعني كردستان عراقي لوي درجي تي بكاراني نا الآلية بلكي زاخو دهوكي لويالي تي بكارانين وقتش دبجن ام نيارين ايكن ايك نهيكا ايكا تبلي هذو لكن ايك يعني هف ام نيارين ايكن انجي ام براين ايكن هذا او براين ايكن ما لا خبني ام كان بيجن از براي هفم نا يعني يك تشنابي يعني تو براي هفي تشنابي محقق دفي دكس بن هريكيم دكس وش دكسان زيدتر ايك و هف هف هر دكجي تشنا د جينافين بربهافينن كو انسانا عن جد تشتا بهذا جريدن تشكون بيرسون هي درباري فيدا امي درباس ببن جينافين الهف خستي از بيجي دبن اكش كودتي يعني الراي بكودره ايك بله. تبرسك زحمت تقول يعني ام براستي تام في نزان يعني ايك شو كودريتي لي معناوي ابا تري هنا جي بي ام جي رافكا واش كوكاوا ام دزانن لي هناك اجي ام نزانن يعني النظام تام ايك جي تشتي هاف جي ايك جي بفي شكلي تينا بكاراني ما قلتش جينافين بربهافين ما بدر باس كرن بشرا جينافين لهاف خستي بله جينافين لهاف خستي ام كارم بيجي نافي واجي بليه جدو بيفا هريكيم جدو بيفان بيكتين يعني دو كلمه دو بيفات نجم هبدو و جينافك نو درخستنا قالك جاران يك جوان داچك داچك مجبور قلت بو بلكي داچك ادات بله داچك ادات بله ما قو قالك جاران يك جوا چیه داچك امن حاجی ببینین مثلا چه یک جوان لف مثلا لف چیه اصلی خو فکر نویم جف داخل اندجن لهف هوا بویا و بو چه بویا لف او he ketine çuna بویا لف مثلا بجین چه بجین او لف ناین او لف ناین الفيدر چیه او لهف ناین لی پیشتره پیشی دمکی هنگی ام زیده دبیجن ام زود دبیجن جبر پراتیکه جبر کو خوشک يعني بلازم بيجن ام بيجن او لف ناين ايدي ام لهاف ناين بكار ناين هم ديسام كاربينين لبلي قال جرا ام بافتكن ان هاجي ام كارتي نا جانا مثلا بيجي ما لهاف كر نا ما لهاف كر ام بيجي بين انجي ما لف نكر يعني لهاف ولف هردك اجي بكارتين يك جوايه يعني جي متخازن مينا كتبدن كلامك ام لف هاتن ام لف هاتن لا كذيبه كلامك ام لهفرا كردي هند بين جارك دي بيجي ام لهفرا كردي هند ليه ام الفيدري اللي بكار ناينن ام تشد بيجن بود بيجن بهفرا نا ام بهفرا كردي هند بن حتى ام نابجن ام بهفرا بيجن ام هفرا كردي هند بن بله يعني الفيدري بهفرا چیه بهفرا يا بهفرا چابويا بويا بهفرا بهف هاي هفدو بهفا بويا بهف ليه يعني الفيديو الكردي ده ابناء جرينجن ل و ب انجي ده الجهه جدا تينا بكارن يعني هر داچك جهه جهه جدا قالك ان في زانب مثلا قالك جرافان تبلي هفدكن هنا كريمه ل جديلا جيه جي تبكارنين ابنا غلطه براستي چكو جهه واجه هف جدايا حتى ل و د قالك جرا وك هفدو خويا بكنجي جهه واجه جف جدايا وك چه وك بهتر ل د جهه فرح و وكيلي ده يعني معناه ل د چه معنی dedin dinav da hündür de معناه hündürün dedin yani Türkiye'den bejinçe içinde bulunma hali bulunma yani mesela bejinçe bece ben okuldayım Türkiye'de bece ben okuldayım Lvedreçe heye Türkiye'den bejin de hali heye yani içinde bulunma bu kurmancıyan bejinçe es li dibistanime es li dibistanime anji ez li mektebime نورو چما من بجن از د مکتبه دمه جبرکو دبستان جهه کی فرها نتنه جوده کی پکته حوشا ویجی در دورا ویجی هر دریوی
مزنه جهه برفره ام ل بکارتینن مثلا از لدیاربکر ما بيجن ام نابيجن از لدياربکر دما نولو لید جهه küçük و جهه تنگ بن جهه گرتی بن سر گرتی بن ام د بکارتی مثلا بيجن چه مثلا دسته مده پینوس هيا ده دسته مده جبر هيا انجي بريكا مده مفتاح هيا انجي از مثلا بيجن چه از لمالم از المال يعني مال جي تشد به حوش جي تشد به بيشيا مال جي تشد به او جير حميد بيجن مال ليه ام بيجن از د او دي دما يعني جبركو بچوشكا سرگرتيه ام د بكارتينن يعني اف جرينجا قال جارتي تبلي هفكرن قالك من فينا بزانبن تشيكن بخازن هيج درباري لو د ده يعني بجاره منا اب براستي بله ما قلت شيء ما قول لاف وكيدي هاف هيا شو بهف هيا بهف مثلا بيجن چه نمبر ما بحث كرجي بهف ما قول بهف چاوا چه بويا بهف بهف بوان هر دو پیوان چه بويا هون خوازن میناکیه بيجن بهف ام پبر چونه زاننگه ام پفره چونه زاننگه ام پفره چونه زاننگه بله پفره يعني جن بيجن چه بيجن پف نچن پف نچن چه معناه يعني بهف نچن معناه چه يعني الهفدو نخن شر نكن نو پف نچن شرك المعنى شرك وكيدن جف هيا جف اف چاواچه بويا جهف جهف جوقت مثلا اف چیه بكيان پیواچه بويا جد پیوا یک جويا یک هفا نو يعني جه چیه دايچكا كرمكا ام جفرت بيجن ام جفرت بيجن ام جفره دبيجن يعني چه ام جهفره دبيجن جهفره يعني چا بويا جهف بويا جف شنو ما ابنا جهف كرن ما اف جفكر جفكر يعني جهفكر نا دتشي بفنا بهفنا جوقت اجي بفنا اري ما جفقت عندنا اري مثلا وانا جفقتين وانا اجي وان جف فقتين بله جف يعني جهف زي فيالي جيب بله بيشتي جفرة هيا جي هيا جي چاوا چه بويا جي جوي جوي چه بويا نه مثلا جوي جوي انجي وي چه بويا ان بيجن چه ان بيجن دف جي برده دف جي برده دف جي برده الفيدري چه دف جوي برده ان دف جوي برده چاوا دف خوشید برده ما بدي خو قرتيه نعم دستي خو قرتيه انجي نه اللي بدستانه قرت بيجي يعني بلا خو جفكا يعني علاقه اخو بينينا يعني تيكل نبا نعم مجازية يعني مجازيه اري يعني نكون دف خو قرتيه دف جي برده يعني بلا خو ندي دي بيرا تي على قدر نبا تيكلي نبا بلا خو جي فكا بلي في معنى بيجي وكي دي جي بيجن جاي كي دي ده كرمكا از جيرتشوم از جيرتشوم جيرتشوم چاوا چه يعني چاوا معناه چی onun için gittim. ها او لا جيرتشوم بزح بيشكل شوية. كارناين ام بيجي چه اشبويتشو شوية. يعني تشيتر چه ليه مثلا تكلمي من جيره قوت بله. من يعني جد من جيره اني من جيره اني انجي من جيره بر من مثلا من برتوك جيره بر چيا من برتوك جويره بر انجي جويره بر نولو جدلا كوز بيجم من جيره بن مجويره بر بيجم من جيره بر كرتي درج ناكن يعني جي من جيره قوت درسه جيره بيجن اري من جيره قوت يعني من جويره انجي جويره من قوت بلي يكدي هيا تي هيا تي هيا مثلا تي چيا دوي وي د وي انجي وي بفي شكلي چه بويا بهردك فبونه مثلا احمد تي مالي احمد تي مالي چاو
چه بو بیجن نه چه بو؟ چه نبو چکو البدر تی تی کدیه دو تی هند کردی ده یک جه اف جیناوا کن بیجن الهف خستیه تی و یک جی معنی هاتنه ده احمد تی مالی چه یعنی احمد اوه گلیور البدر تی لیکره فیله نه بله لیکر یعنی اونا جف جدانه بنا زانبن مثلا بیجن چه ان بیجن تی ده تشتک نینه تی ده تشتك نينا چه معنى في؟ تيدا يعني دويدا عنجي دويدا أنا بجد شيء مثلا بيجن مطرك أم بيجن صنفك أو ديك تشتك مثلا بيجن شيء بيجن دمطر ده أو نينا إيش دلان بيجن دمطر ده أم بيجن تيدا أو نينا نقولوا Mamosta بيجن يقولوا teda ve be açek onda. Teda. تيدا أبناء دبيت شيء جينافا لها بخستي كلام كه Teda. أري İçinde oluyor manası değil mi? أري أريد معناه إيش عنده Ya, o da zamir oluyor. أري الفيدري أفضل ميرة تي Tamam. أري يعني نف فيلا نليكرة تيدا بلي ما قلت شيء ما قلت تيدا تشتك مين يعني ده هندري ويدا ده نافا ويدا بلي تيدا وكيدي بي هيا بي بي چاوا چه بويا بوي بوي ب وي انجي بوي بلي بي Monster. ام بيجن چه كلام كه بوي از نايمي يصب دوغا Cerk بوي edibi. az naimi. بوي ya çıl çava mı film nekir Onsuz gelmiyorum. او بوي. بيوي ya بيوي Ha, بيوي. Al bevi. او بيوي ب ازواج بنويسم دخلنا غلط شنو ب د كردي ده الى لولي برابر كيف معنى ب يعني بحبرة ب سوسيس ب سوسيس انا çava تبليها بوچكي سوسيس ama yatırka ب yani او تنبه ب وب beraber birlikte. Yani farkı cevabı. Az buere çume dibistani. Buere ne demek? Onunla. Onunla beraber. Onunla. Yani farkı b و b هي افجي مقابل هنا كلمه تبلي هويه يعني انا جاب قالكي جدايه ومعناها جدا ما قلتش از بويره çum بدل اوي از بجم اسبيره çum از بيره çum بله الفدر بي جد پیوا چه بویا ما کرد کردیا از بویره چوم آنجی از بویره چوم ان بجن چه اسپیره چوم يعني جد بجارة كدي از ب اسبيره ناچم كلام كه او بيرا هات او بيره هات اري امكان بجن او بيره هات يعني بويره انجي بويره شخصي سيمين يكدي هيا جغيني به چه هيا لي هيا لي لي چاوا چه بويا لوي لوي جو هر دو پیوا چه بويا لوي لوي انجي لوي في شكلي چه بويا مثلا بچه پر خبتي لي ندید آزمون درباس نکر بله Azmun çiğ mamosta. آزمون از بنویسیم صناف آزمون صناف ترکی ده پر خبتی لی آزمون درباس نکر چه بو؟ يعني ميناكا ما كي جانا الفيدري ليا لي بلي اف لي غلطه نليا ميا نقولو ما قلتش الفينا لوي لوي دوي معنى ده دوري بكارانين مثلا بيجن پر خبتي لوي آزمون قزج نكر شي دوي نعم جنابي ابنا غلط اف لي بمعنى اما فقط لي انجي لي بلي كردي هردك جهنا اما فقط لكن بله ما گوچه ام کارن چاو کار بینن لی کی خوازه بیجه من باره خو لیکر من باره خو لیکر الفيدر اللي چبو چبو نمرو چکو من باره خو لویکر انجی لوی کر او نا چبه من باره خو لیکر او لی لوی لوی جهر دو پیوان چبویا لی اوا پیشینا evna peyveke cüday mعناها وشي جداي لي لوي انجي لوي نقولوا انا بجن
كفرات شي ليكا لي باركة لوي باركة انجي لوي باركة بله مثلا دجين چه باري جران لي نكا باري جران لي نكا هم كورن لوي نكا بله از لوي حزناكم او جرينجا ام دويدري دا جي بكارتين لهنا كلمه او تشيك بويا تشيكي لا جي تبلها بويا يعني از بيجم صدي صدف غلطه بلكي نراس بيش كل هنا كلمه في شك تيغوتن لعسل اخوا د كردي دا جبوي حسكرني دا تشكا جي بكارتي تي كاراني مثلا بيجن تشي از جوي حزدكم از جي تحزدكم از جوي حزدكم ام نابيجن از لوي مثلا مجيكي برسي مقو ما تشكودري يقو از لسامسورم از لسامسورم يعني از بن اوردايم Evet. يعني تبيجي بن بورادايم وبن بوراليم جهف جدانا از لسامسورم عن لسامسوري ما يعني بن اوراليم دي قلت بي اج سامسورم شو تبي از لسامسورم يعني از الويدريم بن سامسور دي بن اديامان دي اللي كنت اقول اج سامسورم يعني بن اوراليم اج ول جرك بين جف فقط عندهم هناك جناب مامان هندك مان امي درسام خلاص بو درس عبيد ان شاء الله امي السرفان بسكنه ونجي هنا كيل السر جنابان بسكنه تمام بله كما شواني هجا ايلوجي درسام الفيدري خلاص بو مجال ما هندك ما ان شاء الله درس عبيدا امي جفيدري دوام بكن حتى ويدرسي بمينه خير وخوشي دا بخاطري